Balo tayo pa po siguro at atatandaan na nitang kantang apat na pulube sa bayan ng San Roque. Ketang kanta nga na sumayaw ang pilay, umawit ang pipe, nanood ang bulag, nakinig ang bingi. Payalala na po niting kanta, ing sasabihan ng propeta Isaias at ning ebanghelyo tamungeni ibat kang San Marcos. Nano yung payabot dareti, lalo na ing kekatamong ebanghelyo. Payalala na ning kekatamong ebanghelyo ngeni na makagawa ka namang milagro nung abuklat me ing yato karing makasarang tao. O ito po ing simpleng payalala na kekatamo ning ebanghelyo. Makagawa ka namang milagro nung abuklat me ing yato karing makasarang tao. Kimpo kasing may pasyag ebanghelyo, dindam tayo ingamano ng Yesus, ngana, epata, may buklat ka. Ing ebanghelyo tamo tungkol yaking milagro ning pamamuklat. Muna, pamamuklat karing makasarang balugbog at asbuk na ning maklak at pipi at kakadwa. Pamamuklat mo naman king yato akaya makasara. Kaluguran kong kapatad, king meto nga maklak, makasara ing miyayaliwang bosis, siwala, amano, tono, at kainge ning yato. King metong namang pipi, makasaraya ing pamakipagsalita na keraklanda ring tao ning yato. Nanong gewa ng Yesus, biklat ng Yesus, dening kayang inulo, ing ena daramdaman ayato, at ding ena akakasabing kalupang tao. Kasi po, king meto nga makasarang alang milob, alang lulub, alang milwal, alang lulwal. At nanular po rin pwedeng misara. Dakala makasara o pwedeng misara. Ing pasbol, ing awang, ing bale, ing gate, ing opisina, ing factory, ing eskwela, at aliwapa. Malyariya naman po misara ing isip ning tao, potang bias siya, o kaya ing arong ning tao, king sipon, o kaya ing puso na, potang milakone lugod, ing metong, king metong. Ding pong soft drinks, ding talaba, ding tahong, at pati na ding miyayaliwang pamangan na delata, makasarala. Anya kailangan me ing pamuklat aabrilata. Ingkutang pungeni kaluguran kong kapatad, o ing yato malyari yang misara. Ing simple pong pakibat uwa, malyari yang misara, ing yato karing masakit, kalupadaring maklak, pipi at bulag, karing ating problema at aliwapa, karela, makasaraya, ing yato. Dapat makagawa kang milagro nung akwa mong ibuklat. Halimbawa po, ring anak, makiramdam karing karelang makatwa, may ngari lang maklak, ayanting balugbog, makasara. Dingatinan, ay lilingon karing mangailangan, maklak lang makaramdam, king sayingsing daring gipit at mayayalipit. Ding mapaglaram, pipila, king katutuan, ding alang kompiyasa king sarili, may ngari lang pipi, aparating makatamimi. Oy tapin, ing pangumbira kay katamo, kaluguran kong kapatad, gawa tamong milagro, ibuklat laring makasarang tao. So ita po yung hamon at pangumbira kay katamo. Gawa tamong milagro, ibuklat la ring makasarang tao. Kadwa na pong payalala kay katamo ning ebanghelyo na alwa mo po kanu ing panulo yang makawyulo, amano at gamat, pwede mo namang pakayap. So balata mo po imong panulo, ampoy nga mano, ilang makayulo, po. Ing gamat,
o amano, pwede mo naman pakayap. Agpang po kasi king katang ebanghelyo ngayon, makanano na yung pepakayap Jesus, itang maklak apipi, kapamilatanan ng amano, epata, at gamat, tikila na balugbog, at dila na. Kapatad, ing pamangomusta po, ing paralan bang abaluta mo, ing kabilyan daring kaluguran, at pakamalan tamo, lalo na king karelang pamikakatawan. Kumusta kayo po? At kaluguran kong kapatad, ninuke kayo ing miminum panulo. Ugali tamo po ing manintun tamong pangayulo, karing panulo. Po makanyan, okay mo po ita lalo na nung reseta ning doktor. Dapat, kalupa ng Jesus, agpangpuking kaya katamong may pasyag ay ebanghelyo, malyari la namang pakayap, din kaya katamong asbok, kapamilatanan ning amano, at din kaya katamong gamat, kapamilatanan ning tagkil. Din pong gamat, tamo, pwede mong panyapok at panumbok, panampa at panampaling, panyagap at panyapitum. Pero, din pong gamat tamo malyari la namang pangawol at panggalamano, panapis at panapik, pagobra at pamendisyon at aliwapa. Ingasbuk tamo naman po, malyari yang malmura, managkas, maglaram, magindredos o magmarites. Dapat malyari yan naman manabilin, mangomusta, manyabing tutu at aliwapa. Ay lalaki po itang kwento daring aretang aduang lalaki, i-odilon, ampo i-marlon. Malambat lang yung misasabi, uling mi patela. Minsan, edaasahan, mikitlak king metong apami pulong. Sorry, nga ng odilon. Sorry mo naman, nga ng marlon. At sakala, mi panggalamano. Ing galamano, minuli ang kawul, ulinita, ing mesirang pamikaluguranda, melarin, malalagwa. Kaluguran kong kapatad, pasibayo po ing pangumbira kay katamo ning ebanghelyo, gamat at amano, gamitan talasan ng pakayap, manggaman king alananga. Amen.